Ochame again. Oduleshe mambi friend. After to be now mele. Mele. Abelego do mo se aga dan do fe. Do wa dromo. E mo bo na lena. So what you lebu wo ife. Keke klembu. Ihe wale na waje wagbele bi na egbeja no tu no won yemi no ni yo chumi no cheme nkwe na acha no dali shiri asha godu anu abo ya agbo na aba won je nche wo bi yo e wo hono abo na Dorcas e wa je ko ebi e wo be fo ni wa ma ndu wo se wo ke wo hila wa tu no ni woni wo gbe kuso e na lebi lo ni ba se bi e de fere ani ele do be ana mo ana che woni nwa ma yegbe ke ni o chame again ni o chame wa ni se chame de ake won yele fonko keji ake amana wo mene lebi ka shanike ni e bi ene wonye papa awu papa honorable Dorcas na Korklu Afotey keji ake te oyibi ni aba ni abele ba se Nungua hwehwe e adolio ni wakaji ake obana le bi ene dole mo so shidomo odumo eke enye dajine ke enogme bi atama ismole alo jo kane yo be wonye wa ABC Eagle Club ke da doko bi ke bottle water ke Castle Bridge 1 carton ke enogme bi ni ekipaba gele ke numo baburo mo shiche ni wakaja ke chame ba na we bi ene pe keke wo wonye no chame alo she ni oyibi ka ba hwehwehwe esa ake wo dwelio me ni te ke wo no gbokulo e wo no shidomo wo domo ye bi ene e wo nye iradon Dorcas